zorundan akça menen bardığın жасайм деген артың арга кайтпа. Арам ойдон кумар кылып кызыкка батам деген түрүсү куралыңды таштагыла. Жай жашоосун жашаган жабарсыңды акчаңарга өгүсүп атпагыла. Кайрылам классташтар бек тураба. Акча үчүн тебелетип сатпагыла. Кыргыз үчүн буйруган ыйык жерди көзүңөрдүн карегине саттагыла. Жабарсың келгенге тағдырыңыз қайқы болып танылып, мен қалады сенің күзгі жалғыз. Өмір көші өте жолғы таза қойған. Жүрек төрді, тоқ құлады бұрқырап, жүйін бошотып, мұң қанған берін шығат. Адам оğlu қайтып адам болды деп, жооп таба албай, ааламдағы түн шығат. Жан дүйнөдө тоо кулады, Арсен Жабарс надандыктан сулады. О адамдар ойлонгула селтетип, акыр бир күн болор анын сурагы. О адамдар, баратабыз каяка? Көгүндөрдөн кетти били жарака. Улуулукту унутуп бара жатабыз. Урпактарга тийбесе экен залака. Урпактарга тийбесе экен залака. Gece şimdi can balamdı. Akbara taştap gel balamdı. Ben çıktı. Hava çıktı. Karanlık büyük gözüm. Gece şimdi ağıt oldu. Üzüldüm. Yaşamın cargı yok. Kıyamet kayın geldi. Dostum da bu dost çok. Var mı kayın? Kıyamet kayın geldi. Kıyamet kayın geldi. Kayın geldi. Kıyamet, kıyamet, kıyamet. Adamzıktı tanıtkan, sözü menen düğünü elin bağıtkan, can büyüğü jarık bir oygodur. Kırgızlardan çıkkan çıngız danışman. Kırgızlardan